Ljudi moji, zamjerite mi i izgledi sve. Sad sam bila kod Kineza i kupila sam... Znači, morala sam da kupim za telefon. I danas je, kao što vidite, danas ovo otvaramo. Priznajte da ovo volite da radite. Inače, nisam pokazala, ovdje imaju razne, nego se ne vidi. Inače, ovo sam kupila kod Kineza. Možda se kupila. Vidjela sam i drugačije, ali meni su se svidjela. Zašto nekako su cute. Ljudi, pomagajte, ja ne znam kako se ovo otvara. Sad sam skontala. Ne znam koje je. Sad ćemo da vidimo koje je. Ljudi! Kako je sladak za moj telefon! Baš ovaj sa slike! Ja sam tela baš taj! I dobila sam ga! Preslatko! I da, inače sam kupila nove papuče čizme i ovo sam dobila. Ovo definitivno ide na moj telefon. I bye bye.